Ora for me that's it. Aminje obreka krawati. Na anka se nipa kan okra dia ka ba ha ban dia anka gurus. Ora wo ebi kire agashi ha ban na ebi kire ena de yesia me kire kra dada na wo se na media fo no so no obi ni me ye nyama ne basa ye ne ye kire stage enyumo se ye ne de ba ne bi hwe so ye bi ba ye me bobi adi onim ana onim ma me nkire wo ade bi na ye sisi awate oni pa bi a wo hwem bia aba ye fero himan se bi se ye fero agashi anyame mo wate ene nkire bone e pa cho pa ha ban bi sa wo hwe obi wa se papa me da me so dae me da me so da basa me pa cho tie mi ti aba mi fako fuba ko tu pilasi churodi gusu o churodi gusu ya me pa cho wa hwehwa e wo dan mu no fa ban tu fam na fa hwe ni butu so na fa ade fita kata ahwe na chi na ka twetwedi ampo nyankopon se obo soro ba asase se ewura me so da basa na me so da ekora ne ehye me kra so e ma me nkomani me honhom o hye me so ma me ntimi so da no papa yi kire me sanapa me sori ahwehwa me de ade abutu sunu masa ade no spirit kono mo si mi dai su mu no ma ne ndro wa haban ne so na me husampa tumi ewade mu me pa cho before be sa no baba ne chen se abakasie bi wo so onya abakasie bi wo so enini mami tibi nkire metifo enini baba ha wonti ubabie mu si na watwere odi na de ahye mu ha ansa watimi nu de akofie akoya de na me kire wo no eba cho hwade oba odwunso kete so a waya untwa ama odam nyina bon beti aba we baako ebo 1 o'clock sorry for fani sisi achi sa na obo ni credit na de fani chi na obo ni credit wi atwe ni di mesha de yu ache 2-3 days oba de twaje so onyu so kete so bi muta juso bi wo ha na nye normal juso bi wo ha ye normal ni baba no so no ajuso kutu pani bi kura junso maame pani bi ojuso kete so no dwane beto ame na awurade fa ye so boa no e pa cha o tie mi obi se matra ware ase aware ne nyam nim ampa bra ba tro ni awa ba no so ade yeso tro ni ku di na ka che awurade se o ma bosu ogu ade so ba ensesaye emra me pa se twedi yankopon etiase a tiba kokofie oba wa hwene egu asimu no fa haban bobo na fa tu no kuntam mu pilo no ntam abade yankopon bada nyama bia di akyerewo afa wade no ohia se sofu bi ne be kan prophecy akyerewo nya ohia ne se wankasa tumi onye nyame waga shi na mo kana ayo hima duya we fra no hima duya because nyama oye no so oni obi ya de na person be kai a ocho ndingu so a na de tuje mo a o de oyira friend obi se oyira be ka oyira friend pe no bi afa pen pepa aruna oyira friend aruna me pa cho choni pan ndingu so na fa tuje mo ni obi fi bibia o person ko anim so abrabo mu a haban betimi aboa orofo fa no ma na da TV na se no na fodi fa kwasentwi na menya abotre emfa nko school o ko interview a o ko ba bia ho e din nipa nyu ntumu a tibisha o mabuwa mu na hye no be guide o ama case na yemre awrade tumi na basakase enka ho wate wa wo hwe no hye ma obi akwada obobrimbirim be pa cho timi ense gusum na fa tender stone tujem na yi tunsurum fadwara akwada no an ho beto no o mo birbim na awrade be boawo
na mo aboa me so me de adom on so fa dom obi e emfa data anhwe ni fo so ne to kase na wanya ohu nyame no nyam awrade nhyira anya o kase na dase makraw bye bye